dan i dobrodošli u novi klip. Znate da nas dugo nije bilo, znate da da dugo nismo snimali, ali evo nas, vratili smo se i dolazimo sa novim klipom. U ovom klipu ćemo igrati PES, ne znam, nećemo igrati PES. Nek ću vam pokazati što se ovdje ima u ovom ovdje. Imamo ovako, exhibition match. I tu jednostavno možemo izaberemo koliko će da igra igrača, vidite 4 najviše. Sad, ja sam igrao kod mog druga u 4. I tu, znači, izaberete ko će da bude u nazadu, ko će bude napred. Ko će da bude u napadu, ko će bude tamo nazad. Pa, dobro. A sad da vam pokažem kako to sve radi. Greška moja, slučajno sam isključio, evo. Da vam pokažem kako to sve radi. I evo, sad i tu izaberete, evo Bayern, to je zadnji meč koji se igrao. I tu je, evo, kad je igrao moj brat protiv moj drugog brata. I oni su sad igrali. Vidite, to je sve sad to što smo radili. Sve kad se pali pa zadnje, on to sačuva u toj memoriji. Home, to je taj kao, vidite, on to automatski tu postoji. Ovo, evo, pogledajte, da pogledam sad tu. Ja sad to ne mogu da upalim, zato što moram da im palim da i ovo mogu da upalim. Evo, kao što sad ćete vidite. Evo, piše da jednostavno mora da se plati. Dobro, imate da stavite 2 dana besplatno i pisalo mi je da je nekog datuma 16. isključen njihov server, pošto je došla nova igrica. Dobro, vidite, to je liga, ok, idemo meč. Ok, to je to. Exhibition, samo ovo možete igrati Exhibition, ovo sve online, nešto, vežbanje, ok. Liga, tu je tik upubika, Liga šampiona, evo, idete nju, pa tako, da vam pogledam kako, ako gdje god vam dođe društvo, a vi želite da igrate, ne izlazite na papirić, idete lepo na nju. I izaberite ko neku. I sad lepo, ovdje znači možete najmanje 8 jutro. Ali vi lepo idete na knockout sistem i onda tu stavite najmanje 2 igrača do najviše. I tako drugo možete da potojete da igrate zajedno o igricu. Ne znam sad da li to imaju, vjerojatno ima to i u PES 17. Dobro, imate Football Live, tu, ako imam moj klub, to je isto online. To je kao nešto drugo. To je kao ono kako zove iz FIFA Ultimate Team. Ovo je Master League, vi ste tu trener. Imate svoj klub i dovodite igrač. A Become a Legend, vi ste tu jedan igrač. Kad The Journey, samo malo drugačije. A Extras, tu imate treniranje, ovo je sve online vidite. Imate System Settings, opcije i Edit. Sad vam pogledajte Edit. Ukoliko želite napraviti svoj tim, kao što ja to radim, evo ga, imate ovdje sve to, stadione, da menjate, evo ko nam je stavio. I lepo možete promijeniti ime, u neko ime, na primjer, Burdžijski stadion, i tako. Nešto su sad Burđijski stadion već tako pisao nešto, evo. Ovo su sve lige, engleski sam, pa sad možete da promijenite ime lige. Što je ovo? A vidite, sada, ovo je isto dobro, ukoliko želite napraviti, na primjer, neku jedan super ligu. Evo, PL liga. Pa tu napišete, evo, na primjer, sad sam, napišemo, Liga YouTube. Liga YouTube. I ovdje. Promijenimo, znači, timova. Ok, neko se ovako. Šta je ovo? Dobro, neko ostaje ovako, ništa je tu nešto što piše. Tako. I sad badge. Tako neka uboje s te strane. Ovo je lopca i tako. Sada YouTube kup. YouTube kup. Dobro, i promenimo.
nek bude na treće mjesto. Evo. Ne, okej. I ovo treće je YouTube Super Liga. Super kup. YouTube. Super kup. I sada to tako piše. A vidite. Evo ovdje su. Koja nam je liga i tako to nam je kupovi i tu menjate. Dobro. Ništa, to smo vidjeli. Kompetitivne strukture, ne, to nije bitno, oblasti neke. Da, pardon, da sačuvamo što su sad radili. Idete, znači, save, ima nešto import team, to ja ne znam kako radi. Morate da skite nešto, ako neki vaš drug napravi neki igrače za vas, ubacite USB i sačuvate. To je to. Sad mogu da vam pokažem. Pokažem ću vam još malo. Evo, system settings. Sad ovdje, sad ne znam šta je system settings. Match screen, language, dobro, game. Ok, to je brzina. I ostalo nam još samo ovo. I ostalo nam još samo ovaj options. Your favorite team. To je Energia de Pejo. I to je taj moj tim. U redu. I mislim da je to za danas. Vidimo se u sljedećem klipu. Doviđenja.